Nasepte bungthum hebai hi damna huan Peter le Johan da kwana a thum hunlai in tempula luding in aho to wi Beijing kwa hiam apian tung a pan hebai ahong zong wa temple a lute kyang a khuddo ding in temple kong kha kilom kichi bul a niteng in alum sak uhi Peter le Johan temple a lut ding mu in khut ado hi Peterin a enge gu a Johan in leng huan Peterin hon enin achi hi aman amawa pan bang hiam mu akilamen a en pa hi himale Peterin dangka le dangka eng bang ma kani ke himale kani sun ka hon peding Nazareth Jesu min in he in paita in achi hi huan a khut taklam alena akai to thota a uchi in thakhat in a hete le asiak mit ku te ahong hat pa hi ama atom to a adinga he in apai pa hi hia pai diang diang le pathian phat kom in tempula alut hi wan hia pai le meeting ting in pathian aphat lai amu un temple kong kha kilom bul a khuddo a tupa a hi chi a theiwa atung a thil tung lamdang asama ma wa abuai piu hi huan aman Peter le Johan alet lai in meeting ting in lamdang asama ma wa in lim Solomon a achi wa akiang wa ahong tai khom uhi temple a Peter thugen Peter in huai amu in mi te a hopi a no Israel mi te o hiai te bangjia ka lamdang sa komau thil hi theina le pathian kalim sak zia kwa ama kapai sak bangzen wa bang achia hon en ge gu ge hon en gi ge pe Abraham le Isaac Jacob pathian ipi pu te pathian in asikha Jesu apa toita ahi ama naman sakwa pilat in kha atup hun in leng ama na ut ke uhi mi siang thole dik na de ke wa twal that pa na kyang wa piak na ngien zuta uhi hinna siampa na that wa himale pathianin ama misi laka pan akai tho non a huai thei pi te ka hi uhi ama min gin tak ziakin amin in hiai mi namu ule na thei u ahi hata hi ama ziaka ginna hong om in navek wa mitmu in ahi dam vilvelta hi himale unaute o neheu tu te un a thei lo ziakwa ahi bang un na thei lo ziakun hiai te na hi u ahi chi ka thei u hi himale pathianin zol nei teng kam in Chris in gim athuak ding thu athei khol sak hi huchi bang in atung sak zota hi huai jakin na khel na te u thai man na ding in kisi kun la ki hi non un huchi in topa apan hal hun ahong tung ding hi Chris Jesu no adia ase ma leng ahon sol ding hi himale pathian in thil bang kim abol hoi hun ahong tun ma se ama awana a om ding him a hi huai bol hoi di bol hoi ding in thu pathian in leilung pian tung a kipan azol nei siang tho te kam a again hit a hi mosi nge in topa pathian in keima hon bol bang in na unaw te laka azol nei khat ahon bol sak ding aman thu teng na kyang wa again pe na ngai hiak sak ding uhi huan mi kwa pe huai zol nei thu ngai hiak sak lo tu mi laka kipan hi mang thang a hi ding achi hi a hi Samuel om a kipan zol nei teng anung wa mi te to thugen peuten tu lai tan chin again khol uhi no te zol nei te le thu khun ta te nahi ve wa pathianin Abraham kyanga naswan te ziakin khowela nam chi awal zol dingu chi in napi pu te u kyanga achiam hi pathianin atapa Jesu misi laga kipan akai tho a na khelna te u ki hei san na ding le kisik mi te walzol ding in no mau kyanga ahon sol masapen hi achi hi